hari abakinnyi baza mu ikipe rero bagahita bakundwa n'abafana, hari n'abandi baza bagatanga umusaruro, ariko kandi hari n'abakinnyi baba bafite inkuru ndende kurusha ibyo tubona mu kibuga. Kwizera Olivier rero namwe numwe muri abo ngabo, umunyezamu w'umunyarwanda wanyuze mu makipe akomeye, akina hanze y'u Rwanda, ahagarara igihugu ndetse mu minsi ishize akaza no kugira uruhare rukomeye cyane mu mikino ekipe ya Rayon Sports yatsinze. Nuwo nguwo Kwizera Olivier. Ariko ubu hari ikibazo kimwe gikomeye kiri kwibazwa n'abakunzi ba ruhago hano mu Rwanda. None Kwizera Olivier yaba agiye kwerekeza muri ekipe ya APR FC koko? Ese yaba yamaze kuyigeramo? Ubundi nyuma yuko havuzwe ibiganiro hagati ye na ekipe ya Rayon Sports ndetse n'ibibazo bijyanye n'amasezerano n'umushahara, izina rye rero ryongeye kuza ku isonga mu biganiro bya ruhago. Kandi ibintu byarushijeho gushimisha kuko ekipe ya APR FC yasinyishije umunyezamu w'umunyamozambique Hernan Silwane. Ariko ibyo ntibivuze ko Kwizera Olivier yahise aba umunyezamu wa mbere. Silwane afite ubunararibonye mpuzamahanga kandi yagiye muri APR FC avuye muri Black Bulls yo muri Mozambique. None se ubundi Kwizera Olivier yaba ari muntu ki? Yaba ari umuntu umeze ate? Yatangiriye hehe? Yanyuze mu makipe yahe? Kandi ni iki cyatumye aba mu banyezamu bagaragara cyane kuri ubu muri ekipe ya Rayon Sports? Uyu munsi tugiye kubisesengura byose. Urava hano usobanukiwe neza koko nimba uyu munyezamu yamaze kugera muri ekipe ya APR FC, ibyavuzwe ku mushahara we, ndetse n'ibindi byinshi cyane wibazaga kuri Olivier Kwizera kugeza ubu ngubu muri aka kanya. Wowe icyo ngusabye ni kimwe gusa, reba ko wakoze subscribe, ukande like, ubundi mwinjize muri iyi nkuru ya Kwizera Olivier. Kwagiye. Ubundi Kwizera Olivier ni umunyezamu w'umunyarwanda, yavukiye i Kigali ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1995. Bishatse kuvuga ko ubu ngubu afite imyaka 31 yose yuzuye. Ni umukinnyi umaze imyaka myinshi cyane mu mupira w'amaguru, kandi umwuga we waranzwe no kunyura mu makipe atandukanye no gushaka umwanya wo gukina ku rwego rwo hejuru. Ibyo ngibyo n'ibintu bidashidikanywaho. Ntabwo ari umunyezamu wamenyekanye gusa, kuko ni umukinnyi watangiye urugendo rwe akiri muto, agenda azamuka buhoro buhoro kugeza ubwo ageze mu makipe akomeye yo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Amakuru y'imibare y'umukinnyi agaragaza ko ari umunyezamu ufite uburebure bwa metero 1.75, kandi umwanya we w'ingenzi ni goalkeeper cyangwa se asanzwe akina mu izamu. Ariko kugira ngo dusangirwe neza Kwizera uwo ari we uyu munsi, ugomba gusubira inyuma gato. Ubundi Kwizera Olivier yatangiriye mu ikipe ya Etincelle, aho niho yatangiriye kubaka izina rye nk'umunyezamu ukiri muto. Nyuma yaho gato mu mwaka wa 2012 yerekeje muri ikipe ya Isonga FC. Iyi kipe ifite uruhare runini cyane mu guteza impano imbere, cyane cyane mu bakiri bato. Aha niho urugendo rwe rwatangiriye gufata indi ntera. Nyuma y'imyaka 2 ari mu Isonga, Kwizera yaje kwerekeza muri ekipe ya APR FC. Kandi aha ni naho tubona ikintu gishimishije cyane ku nkuru ye. Kwizera Olivier ntago ari umuntu waje gutegereza rero muri ekipe ya APR FC, cyangwa se wenda akaba yarayijemo bimutunguye. Ni ikipe yamaze gukinira mbere. Mu makipe yakinnye nayo yakiniye rero bwa mbere harimo iyi kipe ya APR FC rwose. Amakuru y'umwuga we rero agaragaza ko yakiniye ekipe ya APR FC mu myaka ye ya mbere, ndetse akegukana ibikombe bya shampiyona hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ko nimba koko uyu munsi agarutse muri ekipe ya APR FC nk'uko biri kuvugwa, yaba agarutse ahantu yari asanzwe azi, aho gutangira urugendo rwe rushya burundu. Nyuma ya ekipe ya APR FC, Kwizera Olivier yakomeje gushaka aho yakura ubunararibonye. Ubwo mu mwaka w'2016 rero 2017 yagiye muri ekipe ya Bugesera. Ariko urugendo rwe ntago rwarangiriye mu Rwanda, kuko yaje no kujya muri South Africa, aho yakiniye Free State Stars ndetse aza no gukinira Matata Back mu buryo bw'inguzanyo cyangwa se inizanyo. Ibi ngibi
byari ingenzi ku mwuga we, kuko umunyezamu ukina hanze y'igihugu ahura n'uburyo bushya bwo gutozwa, abakinnyi batandukanye, umuvuduko ndetse n'igitutu cy'abafana akenshi ku makipe menshi. Kwizera kandi yatwaye igikombe cyo muri South Africa agitwarana na Free State Stars aho hari mu mwaka wa 2018. Ibi bituma umuntu rero atareba Kwizera Olivier nk'umuntu wakuriye mu mupira w'u Rwanda gusa. Ni umukinnyi wigeze kugerageza amahirwe yo hanze. Nyuma y'urugendo rwe muri South Africa, Kwizera yagarutse mu Rwanda anyura muri ekipe ya KNC bita Gasogi United mbere yo kongera kugaragara muri ekipe ya Gikundiro. Kandi Rayon Sports niyo yabaye imwe mu nkingi zikomeye cyane mu rugendo rwe rwo kongera kumenyekana mu bakunzi ba ruhago hano mu Rwanda. Kuko iyo umuntu avuze Kwizera Olivier muri iyi minsi, izina Rayon Sports niryo rihita riza mu bitekerezo by'abafana benshi. Muri Rayon Sports Kwizera ntabwo yari umunyezamu usanzwe gusa, ahubwo yabaye umwe mu bakinnyi ikipe yizeraga mu bihe bikomeye. Muri uyu mwaka wa 2026 yagaragaye mu mikino ikomeye, harimo umukino wa Peace Cup, hari umukino Rayon Sports na Polisi aho yakoze save zagarutsweho cyane kugeza na n'ubu ngubu. Kandi mbere y'umukino ukomeye wa Rayon Sports na APR FC, Kwizera yari umwe mu bakinnyi bitezwe cyane. Ikinyamakuru The New Times cyatangaje ko Kwizera yari afite icyizere cyo gutsinda ekipe ya APR FC, byazaga gushobora rero kuba byafasha ekipe ya Rayon Sports kongera gukurikirana cyane intambara y'umwanya wa mbere. Ibi byerekana ko rero atari umunyezamu wicaye ku ntebe gusa, ahubwo n'umunyezamu wagiraga uruhare cyane mu mikino ikomeye cyane. Ikintu cyatumye Kwizera akundwa n'abafana rero muri ekipe ya Rayon Sports cyane ko kugeza ubu ngubu yari umwe mu bakinnyi bari bakunzwe cyane muri saison ishize. Yari afite ubushobozi rero bwo gukina imikino abantu benshi bamuhanzeho amaso, ya mikino bavuga ko ari imikino ifite igitutu. Umunyezamu mwiza ntabwo apimwa gusa n'umubare w'imipira yafashe, ahubwo apimwa nuko yitwara igihe kinini kandi ikipe iri mu kaga cyagiye ibisumirijwe. Iyo myanya rero niyo Kwizera yakundaga kugaragaramo saves, reaction ndetse no guhagarara neza mu izamu, gusoma umukino ndetse no kugira umutuzo igihe ikipe iri mu bibazo. Ibi nibyo biranga umunyezamu Kwizera Olivier. Mu mwaka wa 2026 Rayon Sports ubwayo yigeze kugaragara cyangwa se imugaragaza nk'umukinnyi w'ukwezi inshuro nyinshi. Nyuma yaho yaje kuba n'umukinnyi w'ukwezi ukurikiyeho nanone. Ibi ni ibimenyetso bikomeye by'uko umusaruro we wari umaze kugaragara. Hari ikintu rero cyihariye ku banyezamu, umukinnyi wo hagati ashobora gukina iminota 90 akagira amakosa make cyane cyane atahagaragaye, ariko umunyezamu we ashobora gukora ikosa rimwe gusa ikaba ryahindura umukino wose. Niyo mpamvu umunyezamu ukina mu ikipe nka Rayon Sports agomba kugira umutwe ukomeye cyane. Kandi Kwizera yagiye ahura n'ibihe mu mukino nyuma y'igikombe cy'amahoro, umukino wahuje ekipe ya APR FC ndetse na Rayon Sports. Umukino warangiye rero ari igitego kimwe kuri kimwe, ekipe ya APR FC ugatsindaga penalty enye zose kuri ebyiri. Kwizera yari umwe mu bakinnyi ba Rayon Sports batagize uruhare muri penalty muri uwo mukino, ariko ibyo ngibyo ntago bisiba ibyo yakoze mu rugendo rwose rwa ekipe ya Rayon Sports, kuko umunyezamu apimwa n'urugendo rwe rwose, ntabwo apimwa n'umunsi umwe gusa. Oya, none se kuki izina rye riri kuvugwa cyane noneho kuri ubu ngubu muri ekipe ya APR FC? Ubu ngubu ahangaha niho inkuru ishingiye. Aha niho rero inkuru ishimishije cyane cyane kuri uyu mukinnyi. Hari amakuru rero ari kuvuga ko nyuma y'ibiganiro hagati ye na ekipe ya Rayon Sports, impande zombi zitigeze zumvikana ku bijyanye n'umushahara cyangwa se amasezerano. Ibi byatumye havuka ibihuha bikomeye cyane by'uko uyu munyezamu ashobora kwerekeza muri ekipe ya APR FC. Ariko kugeza ubu amakuru yizewe nabonye niyerekana neza ko APR FC yamaze gutangaza ku mugaragaro gusinyisha uyu mukinnyi Kwizera. Ni ngombwa kubivuga kugira ngo tutavanga amakuru yemejwe n'ibivugwa ku isoko ry'abakinnyi. Ariko ikigaragara cyo nuko ekipe ya APR FC iri gukomeza gushimangira umwanya w'umunyezamu.
ekipe ya APRFC yamaze gusinyisha Hernan Silwane Alberto, umunyezamu w'umunyamozambique ufite imyaka rero 27, akaba yakiniraga ekipe ya Black Bulls FC, akaba ari no mu ikipe y'igihugu ya Mozambique. Silwane kandi afite ubunararibonye bwo gukina mu marushanwa akomeye, ndetse amakuru amwemeza nk'umukinnyi wagize uruhare mu ikipe y'igihugu ya Mozambique. None rero ikibazo kiriho kuri ubu nuko APRFC iri gushaka abanyezamu babiri bafite irushanwa rikomeye hagati yabo, ariko kandi hari n'amakuru avugwa yuko uyu munyezamu ngatameze neza, bikagaragazwa n'imikino yagiye igaragara igibwaho impaka rero nkaho yatsinzwe ibitego 5 byose ku busa na ekipe ya Gor Mahia, cyangwa Kwizera yabagiye kuba umwe mu banyezamu bayo mu gihe ibiganiro byaba birangiye neza. Icyo ni ikibazo kigomba gusubizwa n'amakuru ava mu ikipe yayo ubwayo. Tegereza gato, uyu mukinnyi wigeze gukinira ekipe ya APRFC akiri muto akagenda agakina hanze y'u Rwanda, akagaruka agakinira ekipe ya Rayon Sport, agahura na APRFC mu mikino ikomeye, none akaba yongeye kuvugwa ko ashobora kuza gusubira muri ekipe ya APRFC. Iyi nkuru yaba ifite byinshi byo kuyivugwaho, kuko ekipe ya APRFC na Rayon Sport ntabwo ari amakipe asanzwe gusa, cyane cyane hano mu Rwanda ni amakipe ahanganye cyane hano mu mupira wo mu Rwanda, kandi umunyezamu ukina muri rimwe akajya mu rindi aba yinjiriye mu nkuru idasanzwe y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Iyo rero turebye uko Kwizera yakinye mu myaka ishize, hari ibintu byinshi cyane bigaragara. Icyambere, uyu ni umunyezamu ufite experience, afite imyaka myinshi cyane mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda, yakinye mu Rwanda, muri South Africa ndetse no muri Saudi Arabia. Amakuru y'umwuga we agaragaza ko yakiniye Al Wahab, akaba ari ikipe yo muri Arabia Saudite, mbere yo kugera rero yakongera akagaruka mu Rwanda. Ikindi, Rayon Sport ni yamenyereye ekipe ya Rayon Sport, kandi Rayon Sport ni ikipe iba ifite abafana benshi, buri mukino uba ufite igitutu cyangwa se pressure, bityo rero Kwizera ni umwe mu bakinnyi bamenyereye ibyo bihe. Icya gatatu Kwizera arusha abandi nuko ni umukinnyi ukunda gukuramo za penalty mu mikino imwe n'imwe. Ubushobozi rero bwe bwo guhagarara agahagarika penalty bwagiye bugaragara. Hari amashusho y'imikino Rayon Sport yagaragaje save ze zikomeye cyane. Ikindi, ni umukinnyi umenyereye experience cyane cyane ku makuru yo mu gihugu cyangwa se mu ikipe y'igihugu Amavubi. Kwizera agiye ahamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi, kandi keshi mu bihe byashize yakiniye amakipe ndetse y'igihugu y'abato, mbere yo kongera rero kugera ku rwego rw'ikipe nkuru. Iyo urebye neza uyu muzamu, urwego rwo guhamagarwa mu ikipe y'igihugu biba ari ikimenyetso cy'uko rero afite ubushobozi bwe bwamaze kubonwa n'abatoza. Kwizera yakiniye Amavubi, ndetse amakuru y'umwuga we amwerekana nk'umukinnyi wari ufite imikino mpuzamahanga ku rwego rw'ikipe nkuru. Muri 2026 yongeye kuvugwa mu rwego rw'ikipe y'igihugu ubwo yahamagarwa mu gihe hari ikibazo cy'umunyezamu wari usanzwe mu Mavubi. Ibi byose byerekana ko Kwizera atari umunyezamu wubatse izina kubera ikipe imwe gusa, ahubwo umunyezamu wagiye agaragara ahantu henshi. None se ekipe ya APRFC niyo yaba igiye gutera intambwe ikurikira maze ikamwegukana? Iki ni ikibazo rero abakunzi ba ruhago bashaka igisubizo cyacyo. Niba ibiganiro byaba birangiye neza, Kwizera Olivier yaba agiye mu ikipe azi neza APRFC, ariko noneho ibintu biratandukanye, kuko APRFC ifite umunyezamu mushya w'umunyamozambique, akaba yitwa Hernan Silwane. Ibi bishobora gutuma habaho irushanwa rikomeye cyane ku mwanya w'umunyezamu, kandi ikipe ikomeye irushanwa hagati y'abanyezamu rikomeye ryaza kuba ryaba rishobora gutuma buri wese akora cyane bishoboka. Bishobora kuzamura urwego rw'abakinnyi, ariko icyemezo cya nyuma kizaterwa n'amasezerano abatoza bazafata. None se mu by'ukuri koko Rayon Sport yabibuze umuzamu ukomeye, cyangwa
nta kibazo kuba batakaza uyu muzamu. Ubundi niba koko Kwizera Olivier azava muri ekipe ya Rayon Sport, ikipe yabitakaje umunyezamu wari umaze kumenyera igitutu cyayo, kandi ntabwo byoroha gusimbuza umunyezamu nk'uyu, kuko kubona umunyezamu nk'uyu mwiza biragorana. Ariko ubona umunyezamu umaze kumenya akamenyera abakinnyi bawe, uburyo bwo kwitwara mu mikino ya derby, igitutu cy'abafana, ndetse akamenyera n'imikino ikomeye, ntabwo ari ibintu bikorwa mu cyumweru kimwe gusa. Niyo mpamvu ikibazo cya Kwizera gishobora kuza kuba ingingo ikomeye muri ekipe ya Rayon Sport. Kuva muri Etincelle akajya mu Isonga, muri APR FC Bugesera, akajya muri South Africa, akagaruka muri Gasogi, akajya muri Rayon Sport, none ekipe ya APR FC ishobora kuvugwa mu nkuru ye. Urugendo rwa Kwizera ni urugendo rw'umukinnyi wanyuze ahantu henshi, yahuye n'itsinzi, yahuye n'ibibazo, yagiye hanze y'igihugu, yaragarutse akinira ikipe y'igihugu, kandi yongeye kuba umwe mu bakinnyi b'abanyezamu bari kuvugwa cyane hano mu Rwanda uyu munsi. Ikibazo ntabwo ari ukumenya gusa nimba Kwizera ari umunyezamu mwiza, ahubwo ikibazo gikomeye kugeza ubu ni iki: ese ubutaha tuzamubona yambaye umwambaro wa APR FC, cyangwa Rayon Sport izakora ibishoboka byose kugira ngo imugumane maze itamuhomba? Kandi niba ekipe ya APR FC yabonye igisubizo, yaba azaba umunyezamu wa mbere cyangwa akazahatana na Hernand Sirwane. Ibi nibyo bizatanga igisubizo rero ku gice gikurikira cy'inkuru ya Kwizera Olivier. Ariko ikintu kimwe kirahari, nuko Kwizera Olivier atari izina rishya muri ruhago nyarwanda, ahubwo n'umunyezamu umaze imyaka myinshi yubatse izina, kandi inkuru ye iracyakomeza.